Sinaamday di alalaki, Christine. Tano di mo sinaan, nasaysaya at lang agsardeng kan nga agatal. Mama, ay ayatag ni Ronald. Makauray day taiha. Adal pa'y ti unaem a panunutan, Christine. Ubing ka pa'y. Mama, Agpili ka. Adal wenno day jay a Ronald. Sino nga ti William, love? syempre si ka, Ronald. Ay ayatan ka. Diyak kaya ti maisinakan ka. Oh, agyaman ak. Kasano? Agtaray ta ka din? Wan makamuditan. Mama, awanin dagiti kawas ni Christine ijay kabinet na. Wah, talaga natanggan ti ulo day di akabsat mo doon na. Sukir a talaga. Napananangatan, Mama. Sa tino pa'y kuma. Simurotan a iti day jay a lalaki. Sayang ti panagadal na, Mama. Mas pinili na ti boyfriend na, ngam tinapintas a masakbayan na. Bye-bye amno kasta ti kayat na. Ay na, talaga pagpungpung tuutan nak day di akabsat mo. Anong santang tagabang iti pagnagdanta iti sentro, Christine? Wan, Ronald. Basta kadwa ka. Diyak kaya ti mayadayukan ka. Basta akmat ka, Christine. Ngam, kasanong ti panagadal mo? Naimbag kanyak. Kapag tuluyan daklat tang ag-eskwela da mamakin papa. No siyak. Diyak kaya ti mang namnamag ka ni mama. Ipakita ka kabaila kapagadalan ti bagik. Nga uray sa andak at tulungan. Christine, Ikarigata kapagadalan ti bagik, Ronald. Ngamin, talaga akayat ko ti makalpas iti panagadal ko. sikati maka mo, Christine. Ngam, awan may panamnama katulong ko ken ka. Ta, agpada tamat nga agad adal pa'y laheng. Makan lang, kan abang ta dito iti maikarik a mailibre ken ka. Ngam no, ti pag-tuition mo, jak may panamnama. Sige, okay lang. Mawatak matkiti, Ronald. Ado ti pamuspusan. Siyak ti makaammo iti dayta. Hello, Christine. Ayan mo. Dito dagusmi ka ni Ronald, manang. Anya? Nukas na. Talaga nagden na kayon itinobyom? Wen, manang. Ala, kasanon nga iti panagadal mo ading ko. Sayang tinarugyam. Di ka madanagan. Makalpasak late ti panagadal ko nga uray saan nakatulungan ni mama. Anya? Agawid ka nga minan. Ituloy mo ti agadal. Agawid akman kun saan. Ituloy ko lata ti panagadal ko, manang. Pangalaam nga rod iti pag-iskwelam. Ado ti pamuspusan. Problemak daytan. Christine, Isong ibagam ka ni mama, tauray di nakpagadalan. Kabala kapagadalan ti bagik. Amok nga minakaguran ako ni mama, gapoy ti naramid ko. agsarita kayo kin ni Mama. Agpakumbaba ka ading ko. Tapno pagadalan na kalat na. Nga uray kasta ti inaramid mo. Ay, saanan manang? No di na kun kaya tatulungan, di salang. Anya? In black nak Jacobsat mo. Iso adyak makunta. Binagbagaak, Mama. Ngam na nga to at talaga ti pride na. Saan na kano nakasapulan ti tulong yo? Taam muna ang napagura na kayon. Kayat ko kumangarod na makasarita. Tapag tuluyag latang ag-eskwela. Ngam in black nak matan. Nangato ti pride na, Mama. Di na kano kasapulan ti tulong yo ken kwa na. Takabailan na kano ang pagadalan ti bagina. Hala, palugudan tanuan niya ti kayat ng aramidan. Yakmat agsarday amang bagbagakan kwa na. Ngam talaga natangkan ti ulo na. Talaga asabali ti ugali na. Nangato ti purwana. Estudyante pa'y laeng ngam madlawan anang ato ti purwana. Kasanun tulangatan no maisan a professional. Ay, ngam sapay lakuma tasaan.
Nagkapwam, Ronald. Ijay balay. Napan ko yung nalat ipagbayad tayo abang ta. Nasaya at mat, tani. Damdamagan da iti ti abang ta. Ala, inka nga rod iti din, love. Nasayat mo at dan pagbayad yo, Kristen. At ang amin pangusarang kay di kwarta. Pasensya kayon, no kanayon ang madilay ti abang mi, Tata Fredo. Okay lang. Aywan. Ang may masaka ka di manang? Rimor jay novyo? Wan, Tata. Napan nag-eskwela. Sika, di ka giskwela? Nagsardangak pa'y. Awan nga min kwarta busbusot, Tata. Apay, di nakatulungan dyan novyo? Saan tagad adal pa'y laeng? No makalpas to siguro iti panagadal na, mabalin at tulungan nak to. Kaanong to pa'y ngay? Mapapanan ti tawon doon ah. Sayang, ti mapalabas at tawon ang may standby ka. Wan nga rod, Tata. Ngam awan mo't pangalaki ti pag-eskwelak. Nagtalawak ngamin iti balay mi. Ta sana kaya ti inak ti kaadat nobyok. Anya, kahit mo trabaho, tapno makaurnong ka iti pag-adal mo. Anya trabaho, Tata? Para linis, kan para loto. Kan para labamot na. Sa dino? Dito'y balay ko. Pimanaw nga minun ti babaunan. Diyak pa'y nakasapul iti kasukat na. Ay, o sige, kayat ko, Tata. Istambayak matla ita, isong agtrabaho aklaangan. O sige nga ron, mangrugi kan inton bigat. Antakin ka, no kaya mo tagkatulong, Christine. Amangan mo di mo kabayla. Kabalak, saan mo't ang narigat ti trabaho iti balay? Alang nga rod, sikat makaam mo, love. Apaman amalpasak nga aglaba. Agdalusak ton diti balay na Tata Fredo. Tapno makainanaa ka masapa. Ay, nagrigat gayam tagbalin ababaunan. Ngam, anusak tapno makaurnungak. Kat maipakitak ka ni mama akabaulak tagbiag nga uri awanak iti puder na. Tulungan kan haglaba, Christine. Ha? Ay, saan ang Tata? Nakababain mat. Masya na kamin ken ka. Kaslasan ka na iruwami ti trabaho. Yan saan mo bagay tagbali na babaunan. Ngamin, nakapimpintas ka. Ha? Amom, nag-asa ti nobyo ngan ka. Ngamin, nagagat ka na pintas ka. Ha? Ni? Apeng inig ka mam ti imak, Tata Fredo. Kristen, nagpintas ka. Diyak ilibak. Damo pa ilapan na kita ken ka. Agayata kong ken ka. Ngam, adan nobyok, Tata. Saan ko maasyak Ipa ay ko amin nakasapulam. Di matkat mo ti makaadal? Siyak, ti mang paadal ken ka. Nulakin dit umanugot ka ang makirelasyon kanya. Saan ka nga apuraan ang mga klon kanya, Christine? Ikan nga itugundaway mo panunod. Kat agbalin kanto ang naragsak no makirelasyon ka kanya. Ngamin, itad ko amin ang kasapula. Pagadalin ka. Ikan ka iti kwartam. Kan ipaay ko amin akid dawam. Basta kabaglak-lakid di nga ipaay, Christine. Christine, apa hindi ka makain nga? Balikid ka, balikid. Di ka kadipay makaturo. Saan nga ron, Ronald? Adda ngamin pampanunutak. Anya ti bang panunutan? Kaya't ko tagtuloy nga ag-eskwela. Anya? Apay, agsublikan ka ni mamam? Pagadalin na kakadimanan? Saan? Pagadalag ti bagik. Anya? Kinasaritan nak ngamin ni Tata Fredo. No kaya't ko kano nga ituloy ti ag-eskwela. Mabalin nak kano at tulungan. Basta ikarok, babaan ti panagkatulong ko kenkwana. Amangan na marigatan ka. Saan? Kabailak.
Nalakalaang dayta. Kita, adakin ka, Christine. Ngam lumarigatan ka. Oresan pa ilaan. Kabailak ko nakmat. Promise. Ay, masayangan nak namin iti aldaw nga aglaba sa may istambayak. Iso ngay karigatak tagtuloy nga agiskwela, Ronald. Rimuaran dyan, nobyong. Wan tata. Ano kasta? Agmay masaka manan di tatagusyo. Wan tata. Kaya kasano? Makapanunod ka? Wan tata Fredo. Anyat pangidang mo? Umanugutak iti singasing yu. Nasayat mat, Christine. Para itinapinta sa masakbayan na ito. Basta, di na kumaag-agawan ka ni Ronald tata. Ngamin ay ayatag unay tinobyok. Ha? Ay. Hala. Awan problema iti layta. Basta agtungpal kay ti amin na kayat ko, okay? Wen, tata Fredo. Tinakunawagan iti tata. Ta agayan ayatan, Christine. Fredo, wanam kanya ko. Wano, Fred no iso. Ha? No kahit mo tiagin roll, ikan ka niti kwarta. Sige. Aginroll ako iti kabiitan apanawan, tata. Ay, Fredo. Okay nga, Rod. Mabit lang. Tayo nakalayan ti kwarta. Fredo, mapana kundi tadagusmi. Amang ano sumangputan ni Ronald. Madamdama pa eh. Nasama pa, Christine. Pangaasim, tadi mo pa'y ukasan tinairot nga rakok ko ka. Amang ano sumangputan ni Ronald. Nasapa pa'y kunakmat. Madamdama pa eh. Kaya't ka pa'y nga arakupan, Christine. Ha? Di ka madanagan. Tanayunak ti kwarta nga itat ko ka. Ikan kan tumalan intong sa marono. Amang ano maibus ti kwarta. Saan? Ado ti pagsapulak. Isu nga ado ti pagingkamak. Fredo. Inkanto gumatang iti kagawa ama. Napinta sa kawas, bag, sapatos, kanta dumay. Ano kaya mo? Kuyugan ka shopping. Ay isanan. Amang ano da makakita ka data. Kat ipulong da ka ni Ronald. Sige. Di ka mabali na pilitan, no di mo kaya, Christine. Agawid na, Christine, ha? Papayaban nak ni mama. Ikan nak siguro iti kwarta. O sige, Ronald. Aganad kay ti panagawid mo, ha? Kaano ti sublim? Inton maminsan na bigat. Taon klase no bigat. O sige. Pasensya ka na. Tadi ka may kuyog gagawid, Christine. Ngamin, saan nga mo dagiti dadakkel ko ti may papan ka tata? Ti amuda kat nabayagan na sininahan ka. Kan didam mo, nagdintin na tagayang dito boarding house. Okay laeng. Maawatak, Ronald. Aywan, nangalam di pantalon kan sapatos mo. Kabarbarumat. Kwa, ginatang ni mama. Regalo na kanya. Kasta? Pasensyakan. Tadi ka maigatangan iti kagawaam. Di dakmat ngamin ikan iti ado kwarta. Allowance ko lang kan pag-abang tatit iti da kanya. Awan problema, Ronald. Makagatangak tumot laeng no makaurnungak. At iti bayad ti abang ta, Christine. Ingag bayadan kini Tata Fredo. Apay nga itakal asim mangpet. Naglangan kan iti klasim itang nga aldaw At ang amin inaramid ko di balay. Ingkay iti dun dito abang ta. Awan ka di babaim, Ronald? Ne, apay akas ta ti damdamaga. Apay ko mga babae si kala ang day etek. Sigurado ka? Well, apay akas ta ka. Saan ka matasigot akas ta? Di nakmat pagat atapan iti madidi. Awan panggap po magatap iti dakas kanyak, Christine. Taawan nagbaliwak ken ka, love. Nabara akanayon ti panagayat ko ken ka. Idulin mo dito kwarta. Tamanipo dito. Saan kayon nga agbayad iti abang yo, Christine? Anya?
Sigurado ka, Fredo? Well, libre. Tipag na idan nyo dito balay ko. Agyaman ak nga rod no kasta. Aywan, remor ka din ni Ronald? Wan, nasapa arimwar, tamasapa ti klase na ita. Sige, anya nga oras ti klase? Alas 10 pa'y. O sige, tayo itulnog ka ni pagkatalan nyo. Di ka matalangan. Awan makakita ken ka iti nagtilugan ko. Tatinted ti tawa tilugan ko. O sige, makamu ka, Fredo. I love you, Christine. Sige, tayo nakagdigusan, Fredo. Mama, pangikabilak ka dagiti gamit ni Christine. May ibasuran sa amat ng dagiti daduma. Di nansan usaran dagito eh. Ay saan adon di mo ipalang dagita. Tama nga no sa pulan na ito no agawid. Kaano nga tanga agawid ti kabsat ko, mama? Patyak nga agawid tumat lang na itchay. Kailiw ko hindi kapsat mo. Saan ka di nga mawawakan ka? Saan, mama? Jakmat makontak. Ay, sapay kumata na saya at ti kasasaad na. No kumata agawid, awatak matkat. Pagtuluyak nga giskwela, no kayat namanan ti agadal. Awan ka diti plano nga agawid di balayo, Christine? Anda, ngam saan pa'y lang ita, Ronald? Agawid akto no nakalpasa ko iti panagadal ko. Sigurado, agdandanag itantiinam ken ka. Kastamot ng tikapsat mo. No naawatan dak kuma, di saan na kumapimanaw iti balay. Basol damod laang no apay ang nagtalawak. Di dak maawatan. Nang runa ni mama. Ay, nagdalanan na mati kastoy. Nagayat mo't idi ka ubingan na pay laang. Ngam no apay adi na ta maawatan. Ala, di mo pala panunutan ti lang. Taamangan mo, ma-stress ka lang. Ha? Ang dawag ko. Ni Tata Fredo. Hello? Sige, Tata. Umayan. Bye. Anyat imbaga ni Tata Fredo. Anda ka nung matitod na. Mabit lang ha. Inakalaan. Ni, agin inom ka mat kayam, Fredo. Wan, pagpalabasan iti oras. Ala, agtukaw ka, Christine. Anyat ibagam. Ibagam kumantag subliak matla dagos ti tadagos mi ni Ronald. Basta agtukaw ka. Kat ka makasirita. Mailiwa ka makinistoryakan ka. Fredo, amangan no makadlaw ni Ronald. Ayabam tinobyom nito eh. Tapno awan ti pagdandanagam. Anya? Alan, ayabamon. Tagsango kaming agsyat. Urayan kayo. Agguluak no di kagtung politikahat ko, Christine. Sa bali ka makaunget. Abi akas tamat ng tibagbagam. Makapasakit nga mintirik nater aramidam. Basta gisawo ka, Ronald. Awan lakit, Ronald. Iparubam launay kanya ka napat patengawang dahi kaya lalaking am siya. Ha? Abay, ikat katangan na kahit ikagawam. Laglagi pa nga abang lang kan makan di libre na ken ka. Ado nga amang timait itag ko kwarta ken ka ngam tayo kaya lalaki. Fredo, ibuy-buy mo ka din dagitit itad mo kwarta kanya. Saan? Ipalpalagip ko lang. Tapno ammom tagpreno nagsaw ka. Kita matbasita, no adda masakitang iti isawang mo no awan. Taklo na, Christine. Ag-imunak. Pag-imunak na dyan, Ronald. Iso pa nga asim ta sinamon. Anya? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Taklo na, Christine. Ag-imunak. Pag-imunak na dyan, Ronald. Iso pa nga asim ta sinamon. Anya? Sana mabalin. Diyak ka pa ilan na sinaan tinubyok.
Ay ayatag ni Ronald. Christine, Kan may sakbay nga inaklon ka. Sigudan nga amo mga adan nobyok. Kan nakunampay nga okay lang kan ka. Nga unay... Houston! Pangasim, di mo dagdagan ti pan nakapasakit ko. Sorry. Gamjak gayam kabalan nga adda kay nagaw ko kan ka. Kaya't kabukudan, Christine. Lading itak. Ngam ni Ronald ti ay ayatak. Kasanwak nga yan. Saan ka ngay ayatan, Fredo? Amom ti makagapuno apay anak relasyon akan ka? Abay, di na ka di masusuro nga yatin. At doon akin na imbag timparik na kan ka. Nga talaga ka di adi nakmayat, Christine. Ay, ayatin ka, Christine. No di mo kayat nga agsinat ha? Di mo pakibyangan ni Ronald. Ngam no ko na mapagimunam. Kayat mo na sinaak ni Ronald. Lading itak. Ngam na saysayaat lang agsinatan, Fredo. Sa? Di na kasinaan, Christine. Napatag ka una yan itibiyag ko. Daglakit di ka ba ilan na mapukaw ka kanya? No kasta nga rod awatem ti sitwasyon ta. Di na kami pakibyangan itinubyok. Awan mat siguro ti makunam kanyak. Tar aramidak mat amin apagayatam. Narabyan ka manan iti ayan ni Tata Fredo, Christine. Ayat inaramin mo ijay. Agwa, nagdalusak kan naglabaak. Kunam na adala itad na. Ngam pinagtrabaho na kamatgaya. Ada nga na ipagkana kanyak. No kayat ko kano nga ituloy ti panagadal ko. Tulungan nak. Basta agtrabaho ak di tabalay na. Kan na ko nanapay alibre ka nun ti panagnaid ta di ti balay na. Anya? Agpaiso? Nagsingpat mo time? Wan nga ron. Isong agin rola kon. Kat iso ka nun ti makaamong agbayad iti tuition fee. Agsingsingpat nga ron, Christina. Tapno saan ama amang tulong ken ka? Ken tapno libre ka na yun ti abang ta ditoy. Kumusta ti panagadal mo, Christine? Nasaya at mat. Umadanin ti panaglapas dito a semestre. Agadal kang haruda na imbag. Tapno makaturpus ka. Wan, katagyaman na kititulong mo. Awanan yaman na. Christine, mabaling ka niya dito'y balay ti pagturo gamita? Ako ang mga numakadlaw ni Ronald. Ibaga, mamapan ka itayan ti kayo mo. Kaya't kagami na makalanglang amang rabi dito'y balay. Tainton bigat, ikan ka manan iti kwartam. Sige. Padasat nagpakada ka ni Ronald. Apag iso nga ron nadda papanam, Christine. Tadamot papanak. Sa dino, Kwa, ije balay ti barkada. Kasangay na ngamin ita. Ay ayaban nak. Umyanak ijayan. anya? Sige nga, Rod. Basta masapa ka nga gawin din doon bigat, ha? When, love? Ronald, aldawan. Ape, di ka pila bumangon. Intag iskwelan. Ay, jak sa marak, love. Adun tilangan ko. Gan adun ti bagsak ko. Yung umasaduta ko. Anya? Ape nga'y. Asa na bali? Tagad-adal ka matan. Anya? Ora jak makaadal. Basta makaadal ka. Okay taytan. At least, adamay sa makaturbos ka tata. Gamsayang ti panawan. Kandi mat ada arapaap mo iti biyag. Masaduta ko, Christine. Isa si kalabtan tag-eskwela. Pamalawa mo day dya, Ronald. Tad di magaya mo nag-isa eskwela. Di mo't imbaga ka di mo pakibyangan ni Ronald. Ah, Tilang may papan ka data ti pakibyangam. Bye-bye am ni Ronald. kaya mga rod asikan to ti mangbiyag ken kuana. Inton adang trabaho. Okay lang ang kanyak data. Basta saan kami nga agsina. Agawid ako tanagatang kunting gagarak di ti plaza. Bye, honey. I love you.
Bye! I love you! Ni Ronald day jaya. Ti awanan pain. Sino jay babae ngay nagkamit ti bibig? Awan! Kayum ko lang, Dayjay! Ulpad! Alay ko! Di lang basta kabil-kabilin na na! Ronald! Ita ka man langan, makapawan kay Trigalas! Ronald! Mabit lang! Ronald! Ha, nasayata nagawid ka. Api adi ka nagawid ni Darabi Ronald. Napanam. Habisi kay tidalan ko! Nangan ka din. Nakaluto akon. Igawan ka tamangan ka. Imayak! Tapno may ko lang dagiti kawas ko. Tapumanawak dito yan. Anya ka din datang ipagbagam. Di na kumamat panawan Agsinatan! Tasaan akong anaragsak iti danam! Wan! Tatan sa bali ang babaem! Wen! Ata! Kat nasingsingpet nga dayon ni Laning si ka. Ken kang runaan iti amin. Ato ti kwartana. Aniya! Apa nakaramid ni Ronald ti kastoy kanyak. Di ka nagsangit, Kristen. Di mo sangit ang dawan serbila tao. Nabayag bagaya man nga alilawan na kadayja tao. Ijak ni namnama ti kastoy karamidan na kanyak, Fredo. Nagsakit. Ala, nagsangir ka dito, bakak. Adda ka mga lingay kan ka, Kristen. Adda ang mga ayat unay kan ka. Ay ayatan ka, Kristen. Agawid aki si balay. Takailiw kong damamakan manang ko. Kuyugan ka. Sana na. Ang batikan. Pangasim. Agsubli akon kada mama. Total. Nagsina kami imatan ka ni Ronald. Jakon kaya tasublian ni Fredo. Jakon kasapulan ti kwartana. Tagsubli akon kada mama. Kat ni mama timang paadal kanyak. Ay, kumusta nga tamatan da mama kan ti kabsat ko. Nabayagan na jak nakit-kita ka nakasarsarita ida. Kailiw ko idan. Ani, nakasangputak mat kaya man. Para! Dito yakon! Nasaya at tanagawid ka. Diyak amo ti pangkontakakan ka. Iso adyak na ibagbagati ka sa saad ni mama. Apay akas tamatan ni mama. Nakadalitan ti inata, Christine. Saanan ang makasaw? Taparalisadon ti bagina. Anyan. Mama, pakawanan na ko ma. Sorry no pinanawan kayo. Patpatgan kayo unay. Saan ako na makatrabaho? Tabang bantayak ni mama, Christine. Naibusan ti kwarta ni mama. Pinagpapaagas na. Manang, Sika, kumusta ka matan? Kumusta kayon kini Ronald? awanan manang. Nagsina kami. Pinanawan na kun. Tain sukat na kun iti sa bali. Anya? Iso nga agsubli akon kada kayo manang. Ngam, Jaklaim pagarup akas to'y gaya man ti kasasaad ni mama. Agsubli aki di syudad tay nakituloy ti agiskwela manang. No kasta, intuloy mo ti panagadal mo. Uwan manang. Nangalang iti kwartam. Kwa. Agtrab-trabaho ak, bayat ti panagiskwelak. Nasaya at no kasta, tani, di ka pa'y matulungan. Tanagsarda nga ka nagtrabaho. Oh, agyaman na ka. Lagsubli ka kanya. Kat, kumusta da, mama? Nakadalitan ti inak, Fredo. Saan na makakunail? Anya? Masapol ang makalpasa kiti panagadal ko. Awanan kwarta ni mama apagadal ko. Iso atulungan na kumalata para iti panagadal ko, Fredo. Kastama ta talaga, dararamidag saan?
Nagkulang amin ngagsardeng kang eskwela. Agyaman ako, nay. Makatawon lang ang turayan agturpos kan. Uwan, kat anusan nakapagadalan, tagsubali taktukan ka, Fredo. Baro ano meron ti mawawag ah. Sino nga tada ito eh? Hello? Hello, Christine. Kumusta ka? Ni Ronald ito eh. Ha? Apay ngay mawag ka. Anyat masapul mo. Christine, sorry. Pakawanan ako ma. Agsinublihan ta ko man. Agsinublian ta. Kalpasan na. Lukwan naktumanan. Isukat naktumanan. Love ka lang ta, Christine. Agkita ta ko ma. Ha? Kaili ko na yan. Please, agkita ta. Kahit ka makasarita iti personal. Sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Papalam, Christine. Malama na. Andal lamapan ko gatangan ni J. Plaza, Fredo. Agsubliak matladagos. Itulnog ka. Ay sanan. Agsubliak matladagos ko nak. Promise. May liwa ko na yun ka, Christine. I love you. Apa yan naramit mo ti kastsikan niya, Ronald? No amumla ko mano kasano ti pan nakapasakit ko. Ala, pakawalan na ako, Christine. Sorry. Kat, anya ti plano mi ita. Nagsina kayon iti dayja alani. Saan ba? Diyak masinaan na iti. Taidil-dil na ti bagi na kanya. Anya? Apay nga ron nagsarak ta. Kunak man nagsinublian ta. Katuan man. Ngamin, sikat ti mas love ko. Nang namnamak man lang na marunusan ti amin kadata. Ngam di kay pa'y matgayam nagsinay ti babaim. Sana bale, tasan kami pa nagkasar. No talaga, adata tinaikarit itunggal maysa. Agsabat tulak talaga iti dalan ta, Christine. Kalpasan na iti pa nagsarak ta. Agawid ak man ni balay dalani. Anya? Ti awanan pa in a lalaki. Tsak manan makontak ti cellphone na. Kanuray na kiti account na iti social media. Tsak makontak. Awanan pa in a talaga na dya, Ronald. Tsak lakuman nakisinsinarap kun kuha na. Kasto'y lagayam taramidan na kanyak. Pinangnamnaman akmanan iti awan. Naimbag man ta nakaawit ka, Christine. Uwan manang, ada kadwak, ni Fredo. May mga oras mo daw na. Kastama tata. Naimbag ta nakapasyar kayo dito inano mo, abalay ni. May mga rod tayong kuyog naktikamsat mo nagawid ito. Ma'am-amu kayo matlagan. Christine, anya ti kayat asawan na ito eh. Nobyok ni Fredo manang. Kat iso timang papaadal kanyak. Anya? Awan asawa day di atata, Fredo. Awan, nabayagan anabalo. Anya? No kasta. Saan apod no ngagtrab-trabaho kabayat ti panagadal mo? Saan manang? Sorry no nagulbudakan ka. Ngam, nabayagan nga agdandan na kami kan ni Fredo. Christine, bumangon ka. Aglaladuta ka bumangon, Fredo. Ha? Abay nga eh. Tsak nga rudam mo. Maditi pagbagik. Kan maulawak. Asos, tinasayahat. Ipankalaangan iti hospital. Masikog ka matgayam, Christine. Wan nga Rod. Ha? Apay? Saan ka naragsak, Fredo? At danton anak mo kanyak? Ibagam tagpaiso kanyak. Asino tinakaalam iti sikog mo? Sika Asino pa'y kuma? Nabayagan na nagsina kayo iti Dayja, Ronald.
Ngam apay anak sikog ka. Adda ka di lalakim. Awan lalaki. Apay nga rod anak sikog ka. Apay kasta ti sa ludsod mo. Natural nga agsikugak tadda ka, partner ko. Sikat ama ti sikug ko. Ulbud! Kasano nang pasamak tigas na? Kasaan ka makaputo? Anya, Iso asan kami anandaan iti anakit itay di asawa. Kaopat a doktor tinangibaga asa anak ang makaputot. ay anya. Nagbunga nga ta tinaudi apan nakailawan mi kan ni Ronald. Apay na kita kawis ko, Fredo. Apay nga inruar mo. Aging pakikan, kat pumanokan. Inaramid ko amin na nakabalak. Tap numayat na klang. Ngam talaga siguro nga awan pa nakaikarikan ka. Aklo naglangan tigasat ko ken ka. Di na kumamat papanawan. Kasano kami ni tisikog ko. Sana siya ti pagproblema. Jay ama ti anak mo ta sitgam. No sino man day tao. Pangasim. Ta di mo ipilit na nagtahod kanyak dayta. Ta urayan niya't mapaspasamak. Di kan tumaipayan iti anak. Fredo, Isong agawid kalangan. Tanuag talinaid ka iti balay. Sigurado agtuloy iti palang rugrukit mo iti ulo. agawid akmana ni J. Lugarmi. Kat panagpunak. Awan siguro ti tsansa ama ituloy ko ti panagadal ko. Ngamin, naadanton anak ko apang ibukbuka kiti atensyon ko. Anya, ti kastoy ang nagmampanagak. Sa bagay, diyak mapabasol ni Fredo no talaga ang naupayan kanyak. Ngamin, basol ko. Diyak mo't kaya't nga ipabasol amin ka ni Ronald ti amin. Tanagilimad akmat lakan kwa na ide. Inlimad ko ti may papan kada kami ka ni Fredo. Apay nga itala ama konsensya ak. Naladawan ti amin. Awan maaramidam no talaga adin na kan kayat. Basol mo matlaang, Christine. Nailaw anak ka nakisinarak manan ka ni Ronald idi manang. Diyak ni namnama nga agbunga tinaudi apan nakailawan mi. Kat, naawagan mo ni Ronald. Diyak kun makontak ti cellphone na. Ay, anya ngay. Ano sa mga rod at ikas na nagpanagam? Agsikuga kabalasang manang. Agsabda nga kun iti panagadal ko. Kapilitan akasta, Christine. Sinayang mo tinapintas nga oportunidad mo. Iso nga ganos ka. Taripatwam tasikog mo. Tainton makaanak ka. Sumapul kanto iti pagtrabahoam. Tapno adday gatang mo iti kasapulan to ti anak mo. Agbababawi ak kadagiti nararamid ko iti kalabas, manang. Nagbali na kasukir kan ni mama. Kat gapo iti pride ko. Nagdarasudusak iti pangadeng ko. Kat awan tinapinta sa nagtungtung paalan dagiti desisyon ko. Agbababawi ak, manang. Ala, adapay gundaway mo amang ilintag iti bidot mo. Iso adi ka mapukawan iti namnama. Mga barwanan ka, kat mangrugi ka manan ading ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Diyan kasama tayo makawit-gawit ti barda ko. Ay na Arnel, husto ko manday ta, napartagkan. Ha? Sigurado nga agur-uray ang dagiti dadakkel mo. Oh, wan bibi. Danog barbartaga ka manang Carmen.
Gaputa kwartak ti barbartak ko. Anya, Gabalak trabaho. So ngawan bibiyang da. Nonyo ti kayat kong aramin din. Kaya nonyo ti pangusarak iti kwartak. anya. Apay ngay akas na kamutin nga agsasao ka dagiti naganak mo. Saan anasaya at tikas na? Agurgura ka talaga, dananang kandatang. Gaputa saan nga papadati pa ng trato na iti anak na. Anda paborito na. Damad saan? Ay nalakay, rabiin. Ngamadapay laang ni Arnel Ijerwar. I-close ko kumantistor. Ngam di mo't lagawi dun. Anya? Mapankan, ing kakasarita barang danggan na ka. No siya, di nakmo't ikaskaso. Ay, una yan ayan ni Arnel. Gininumlatan. Sigurado asagsagaan man na dagiti dadakkel na ti panagawid na. Dayta nga rod ti ibagbagak. Ngam di nakmo't ikaskaso. Iso asikaman laang ti makisarita kan ko ana. Ala, sige. Mabit lang nga rod. Ay naanak ka nabartag ka manan. Naman, bibiyang yun na nabartagak. Takwartak tinggatang ko iti arak. Sana, Anya, ulay ka ano. Diyak pulos nagdawat ka da kayo iti isyat ko. Kwartak tinggatang ko. Arnel anak ka Wan, punuasan ka ngagdaw-dawat ka da kami kinditatang mo. Ang uray kasta, panunutam ko maati sa lunat mo. Tunggal rabe, nabartag ka nga agawit dito'y balay. Ang bibiyang ako na eh. O daman ti rumbang pakibiyangan nyo. Tangitilangan kakabsat ko, paborito yo. Isuda ti pakibiyangan nyo. Kaputa, isuda lang mo ti karkaryo nga anak. Anya, apay ay kasta mo di bagbagam anak ko. Pudno mo ti ibagbagak sana. Amin na kaya da ito dyaw. Urawang kwartayo, agutang kaya. Tapno dama ito dyaw. Ayaw magayam, nanaro na, anyat gatangan nyo. Ay, kuha sa anak agumatang parok. Umutang ako mapailaang iti bagasya numabalay. Ay katuwa na, awan parekot iti dayta, ikang kayo. Ay, agyaman ako unay. Di ka madanagan. Bayadak to into na dated ni Julia Kwartak. Wala na, awan na nyaman na. Angam, mabit lang. Saan ka di amang mangtad ni Arnel kada kayo? Ha? Ngamin, kanayon mo't nga dakwarta na nga ikatag na iti arak. Ay, kuha. Sa anak ngagdaw-dawat kan kuha na baraw. Ngamin, babain anak lang. Ay, unay mo't ni Arnel. Awan respeto na itinaganak na. Nasaya tay may kay Arnel. Uwin manong. Ikanak man iti may isang arak. Anya, uminom ka manan? Awan mo't mangiparparit Imay ngamin ita iti inam. Imay imutang iti bagas. Gaputawan kano ti isang yo. Agam ita. Arak ti pangigata ngam iti kwartam. Basol ko kit din awan may isang da. Mapandumawat ako ni Julia kabsat ko. Total, isumat ti patpatagda nga anak. Anya? Anya? Naiturad mo sinumpatan ni nana mo, Arnel. Wen, pare. Naturad ka talaga. Kan may sana ka mabutang ka da nanang. Iso ngay baga ka di kayat kung ngay baga ka da ko ada. Ay, unay kan pare. Saan kumamat na kasta Ngamin sana na sa tasong sumbatan tinaganak. Amo, manya. Dakil ti basol tananang kanyak. Suda ka ni tatang ko. Agasam ngay. Upat kami nga kakabsat. Dagiti kakabsat ko. Ada itada atawid da. Siyak. Basit itada atawid ko. Ha? Angan saan nga umdas day tarason parts? Tapno sung batam ida. Mawatam ko ma.
Asi ka ti kabasitan, gaputa lalaki ka met. Ken babae dagiti kakabsat mo. Oh, sana mabalay no siya. No maipapan ko maititawid na, nagpapada ko mati, pamayan da. Nangagko ti saritaan nyo ko ni Ramon, hindi namin sa narabi, Arnel. Apay, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Ha? Apay, kasta kamutan kadagiti dadakkel mo. Tunggal makisarita ka kadakwada, saan anasaya ti panakilangin mo? Pasensya kayo nangkal. Ngam talaga nasakit tinagam ko. Anya? Pangasi Marnel, saan nasaya at dayta? No addaman saan nyo ang nakikinawatan, mabalin mo mat ida akasarita iti nasayaan. Asaan kumabot akasta? Angkal? Ngamin, tay kunada nga rudan. No pinagluam, wenno napasaktam tirik na dagiti naganakan ka. Awan tinasayata mapasamak iti biyag mo. Pasensya kayo. Ang jak lapat dyan dayta. Anya? Masakit ni nanang. Ngam adda ka dito ang nagmayat pa ti panaginom mo iti arak. Anya ka matan, Arnel. Apa nga na Anya ti parikot yung niya. Kahit bukod ko mo't akwarta ti ininom ko. Ha? Uray mano nga arak, kabaala magatangan. Ngam, ultimo may salang nga agas ni nanang, di mo pa'y may gatangan. Anya kumaga po? Hindi agpagatang kayo. Total da kayo umating karkari ng anak na. Anya, No siya, awan naman da kanyak. Day tati tandaan da. manon adaras ngayon bagakkan ka, asan anasaya at day tangar aramidam kadakwada. Ngam, dinak matikan ka no. Kita to ah. Ay na, manang. Didak ko makarita na kasta. Amumet akabaelak ti agbyag nga uray awan dananang kantatang. Kabaelak mo't nga agtrabaho para itibukod ko agbyag. Ay na, agbalbaliw kan, Arnel. Saan anasaya at day tangar aramidam? May saka mo't, tila ibagbagam mo't. Diya lapat dyan da kita. Arnel, anak ko. Di nakman kasarsarita na nang tado ti pampanunutek. Diya kaya ti masinga. Anya, adala ko maibagakan ka. Ay na, no mangibaga kayo iti kwarta, awan maited ko kada kayo. In kailangan dumawat kadagiti taduma kakabsat ko. No asino dagiti pinatawidan nyo iti nalalawa daga, iso ati pagdawatan nyo iti pagagas yaw. Ay na, anak ko. Apay akasta ka mo't na sumungsungbat ka da kamay. Ay, awanan ti adu pa asaw nanang. Panawandak dito'y kunak. Nagapit mo't gaya man ni Arnel iti mula na anatang nanang. Nanak ko. Iso na lang tanatsambaan na mo't tinala ka apresyo. Aya, Nanyamutin nga iti 5 piso ti may 1 kilo apresyo ita. Lugi ni Arnel kadagiti mula na. kasta aya. Nanak ko. Iso ama siya nakan ko na. Ang amanya nga road. Sa paila kuma, takalat ang umato ti presyo. Iti kasta, adamat sukat ti bandog ni Arnel. Hala, sana bale. Uray na lakati presyo. Awan parikot kan kwa na. Gaputawan mo't paggasgastusan na. Udno mat sana yan nanang. Awan paggasgastusan na, tajay arak tam mo nagatangan. Buwisit at talaga ti kasto biyag. Manon adaras ang nagburasak iti mulak anateng. Hanggang nababalat ti presyo Anyamaten. Ay, inton kun parutak amin ang amulak ta sukatak iti sa balay. Barang iso tinangina. Iti kasta, makabawi ak. Ne, makadlawak ka. Manon nga aldaw asaan nga imay ni Arnel dito'y tersena. Magumi-gumi di bangkag na siguro. Dako na ngamin, aparutan na kano, di mula na. Tasukatan na iti sa balay. Gaputan na babaw mit apresyo ti matumtumpungan na. Kasta ka di. Ay katun Anyangay nga agpaiso ti ammo tayo. No iso ti pakatsambaan na itinanginan. Ay, sapay ko mga rod. Tapno, mabawi na matigastos na. Iso na lang ang tawan mo't serbina nga uray makatsamba ni Arnel.
Awan mo't nasaya at apangip-ipanan na iti kwarta na, no saan nga inom. Inom akanayon. Uwan nga rod. Barang dayta ati pagnakman na. Pards, damag ko sino katamgayam timula manatang ah. Uwan pare, ngamin, saan mo nga agbalo ti presyo? Nababalat tamat. Dayta nga rod ti parikot ti kadwan. Nababa ti presyo ita. Barang numaya to ti presyo, no apitam ka kabarbaro ngay mulam. Sapay ko mga rod pare. Dakkelan ti gastos ko. Kasta talaga pards. Anyang yung rod. Tsamba-tsamba lang ti panagmulay tinatang. Nasaya at tasimangpet ka na nakaw. Dimagas ni Carlo. Indagas na bayad tinatang mo nga impaw it mo kankwana. Ket, yung nga rodin nanang. Adaw, anak ko. Malas talaga. Ay, nagbabamanan ti pinanggatang day tinatang ko. Apay ngayon. Anya matay. Ninamnamak mo laki din na makatsambak iti na nga to a presyo ita. Kaano la anang ko iti radyo anangina. Agam ita. 5 ka manan. Anya ngay nga road, anak ko. Talaga akasta. Inton sumaronaw. Kat idagas tumanan ni Carlo ti bayad tinatengkaw. Di man alalain ta mga numalas. Anya ka din day nga ibagbagam, anak ko. Apay akasta ka matang. Apay ngay pards. No kano sino katam timulan. Iso mo ti panagnina ti presyo. No nya ti insukat mo. Iso mo ti 5 ka. Ay, uwan nga raw pards. Anya matan. Anya nga ti makagapo. No apay ama bankrupt mo't dataon. Awan ti makagapo pards. Anya nga rod. Talaga la siguro ang naranaan ti nalaka presyo. Sabay ko mga rod takasta. Panay. Panggap ko aparutan manan. Naglaka mo nga ti presyo na. Anya? Sukatakmanan iti sa balay. Barang iti maikatlo pa nagmulak. Kat matsambaak ti na nga to a presyo. O sige, adakan ka na ita parts. Anya, sana nagawawid ni Arnel kunayon, hanang. Wan nga road, anak ko. Talon nga aldaw asaan anagaw awid. Amangan kunak numasadot nga agawid. Iso nga ijay latan kalapaw na ijay bangkag ti pagturturugan na. Ay na, sapay ko mga rod takasta. 5 basak iti tersena da Uncle June. Ngamawan mo ti Chay. Ay, sapay ko mga road, daday ijay bangkag na. No adawayayo, ingkay kitaan. Ure ka gurgura da kayo, sarong karan nyo lata. Wan anak ko. Inakto kitaan inton madamdama. Sapay ko mga road, tamakumikom laeng ijay bangkag na. Apay nga kastoy mo tante mapaspasama kanyak. Agkakapsot ka na guyagak. Sakit. Kasta ulit sa sakit ti ulok. Diyos ko, tulungan ako awan na mo katumulong kanyak. No kaano nga awan pulos kwartahon. Isumutan ti panagsakit ko. Arnel, anak ko. Nanang, Maya kung dito'y bangkag mo, tadi ka mo tagaw-awi doon. nanang, Apay anak ka. Masakit ka. oo nga ron nanang. Agkakapsut ako nay. Nagsakit ti bagbagik. Diyak maawatan ti riknak. Umay ka nga ro doon na mapantay di ospital. Amang anuan niya daita na marikriknam. Awang kwarta ka pulos nanang. Isodyak nagaw-awi. Saan mo apanunutan daita anak ko? Siya kung timaka mo iti daita. Apag-isaw, at dapay lang ni Manang Bujuli ije balay. Iso ti kadwa ta mapan di hospital. Ay na, gapoy tinalabos sa panagtrabaho mi tinadagsan. Iso akastan tinapasamakan ka. Manang, Agyaman ka tanapan pa ni nanang ije bangkag. Kat napan nakakinita. Tano saan, jak lamon. uwan nga ron manang. Pagyamanak unay. Ta nalagip na kasi narongkaran iji bangkag. Iso aday ta ko mati panunutem, ading ko.
Kasta unay aguram kadananang kantatang. Ang amanya nga ita. Iso damot lagayam ti sidadaan at tumulong kan ka. No kasta nakapsut ka. Manang, Itata masakit ka. Adda ka di maitulong dagi barkada makainumam idi. Awan. Ngam ni nanang agkasapulan iti igatang na iti agas na. Anal pa sa pinagsasawam. Iso ti tumultulong kan ka. ha? Dahito ti tandaan na maading ko No addaman banag ang nagkurangan tinaganak. Sana nasaya at alaksiden wano pagsasawam ida. Panunutom ko man no awan da. Awan kamot dito abiyag. Saan nga umdas ti kinaado ti kwartam. Tapno makunam adimon kasapulan ida. Nagbidot kay ti dayta. Manang, Isu siguro napasamakan ka ti kastoy. Kas kumay ti nagsasaron no apan nakabangkrap mo. Kalpasan na agsakit kan. Ngawan na pulos ti kwartam. Wagas daytoy tap nagbalbaliw kan. Gaputasan ang nasaya at nagitar aramidam. ha? Isungag nakam kakuman, ading ko. Pakawanan da ko mananang. Amo ka nagbidutak. Impagarop ko, no jak kasapulan ti tulong yo. Gaputad da kwartak. Ang dakalabidot ko. Anak ko, Mamatiak itan iti kanayon nga ibaga kanyak ni Uncle John. Ano napasaktak, tirik na yo. Awan tinasayat at turong tibiyag ko. ay, kamaudyanan na. Nakaamiris ka matlaang ang anak ko. Naamiris mo, dagiti bidot mo. Daytoy ko matagbalin eleksyon kan ka. At ikwarta kat saan ngagnanayon. Ngam ti ayat tinaganak. Iti kaano man saan ngagbaliw. Uray ka sa no agura ti iparik na wenno aramiden dagiti anak. Agyaman ako unay nanang. Gaputan niya man di kinadakas kong anak. Kat pulos, adidak inlaksid. Kat imparik na yo tinalaos apatagyo kanyak. Mala, saanan aday tati panunutam anak ko. Agpaimbag kakit day. Kan ikatemon amamimpinsan ti bisyong anak ko. Panunutam ti salon at mo.